گوتنین هنرمند و چالاکوانه که پارێزگاها دهۆکێ چەند ڕۆژن دناوە تۆڕên civakî de karvedan li peyxwanîne jînê etrûşî hunermend û çalakvan e weke karvedanek li hemberî fetwaya kuştina sayên bêxwedî gotibû ku li Ewropa mafê jin zarok se pişrayê zilaman e vê yekê gelek karvedan li peyxwanîne bi taybetî jî di nava sosyal medyayê de her wiha di nava mizgeftan jî de mijara gotara rojayîniyê bû rexne ji vê gotinê gelek hatine girtin ha jînê etrûşî mêvana Rûdawê ye hunermend û çalakvan jînê xan hûn bi xêr hatin roj baş û axiftinek kiribû çend roj berê beşeke ji komelgeha me ev gotina we qebûl nekir weke ku sa pêşî babû bira yan jî wek gotina te got pêşî zelama ye peşîman nebûyî ji vê gotina xwe gelek spas û rez û silav bûte û kanala Rûdaw nexir ez ya peşîmanînim çunku axifna min ya hatiye birîn eger tu guhdariya min bikey et lêdwanet min yê diyet kanalet dîda min heman axiftin ya gotî û bi heman şêwe lê axifna min ya hatiye birîn û bû berjewendiyet xwe şexsiyet hatîne bikarînin ev ca ya min gotî et lêdwana xwe da min tune ya gotî li Ewropa wisa ev pirsyariyaş min hatiye kirin çi seredarî digel sayat hête kirin li Ewropa min tune bersiva vê pirsyariya de û nizabûya babet sosyal medyayê de ez nizanim çawa têgihiştîne eger min got bel Kurdistanê wisa temam heqê wan bû bes tune min bersiva pirsyareke day û min negotiye ez heskem li vêrê we lê bêtin heta min ya behsê Kurdistanê kirî û her welatekê şerîetê îslamê ser tatbîq dibît min ya gotiye em pitir rêzê li zalamat girîn lê ev axifnet min xir nehatîne sosyal medyada tune ew ya hatiye gotin demê min gotî zalam rêza çarê ne ev ca jînê xan komelgeha Kurdistanê cuda ye ji Ewropa tu jî zanî li vêrê زلامی هیبتا خو هیا وقتا بحثا خود کردن وصفا خود کردن او وصفا و او هندکو هاتیه برین وکه کو تدبیجی جبو ویره جی درسته؟ کاک پرسیار من هاتیه کرن الاوروپا چاوه نه گوتی عمل کردستان پشتین یا گوتی و چه پشتی پرسیار اوروپا یا گوتی عمل چه سرداری دگل تتا کرن الکردستانه yani min bersiva her duk ada viya baber her duk bersivet min hat bana balaf kirin lê ekîd tu dizanî xelkê me pendê berniyasa kul tiştekî bigerîtin bikete babet kul mînbera ser min bihête axiftin ez tênagehim ez bibûre jî ez neşim bêjme wî kesî ne mala ne mamosta ji ber ku kêmasiye beramber her dukan ez dikim ji ber ku mala yet ayînê îslamê من ريز واحترام هالكساكي مالا هرمان لأف كسا الحدود خضابازية وبي هيج بله بيت تشير مالا هرمان ملايكي برنياسة دوغتارين خوين روجين ايني دا ونفا شارتو بحثا وكر برسبا تجيش بوي تندبو تجي قوتيا دي سكالاي كم دي سكالا خطو ماركي أكيد کاته تو نپشیمانیش گوتنین خاله هم بری چندین کسین دی هتا تو مارکرن جبرکو بس دقیقه از نه پشیمانم نخیر چون کو گوتنامن کامل نه هاتیه خاره من که ماسی برام بر ظلامانه گریه بو چی لدوانت منت برینو که این نخار دمه از وصف ظلامات کم دمه از بجم از که چکا عشایریم از ویتشتی و قبل نکم من هزار جرا آخفتی برینو که لدوانت خدا لێ کوردت مات ئەڤانە هوسایە ژینی ئەتریشی کوخیتن دەبیتە ترند و بابەتت سوشال میدیایدا ئەفیە بوو من ئەگەر من شیا بیتن ملەتێکی ڕاکەم و دانم دووگوتنا و بیک و ئەو کەسە بزانن کە بابەتێ درست چییە بتنێ پارچەکەت سوشال میدیایدا دیتی و وەکی دبێژن هەڕەشا کری سەر هەندێ جامع و منبر نەجهێ هەندێ تو هەڕەشە شخصی و تەشیر سمعە و تهدیدا الکەسێ بکەی جامع جهه هندية تباقجية نفيجا وروجية نشا خالكي بدين حتى الخالك جيني خان بنمونا ايه كواكي من بالكي ازا خاله بمتفركا كجان قد با بالكي من جي قهداريا تاكر با بس تو تأشير سمعي بكاساكي بكاي وبيجن ام دير هاتكو فضاحة الوان كاسب من برنا جهه هندية تو هاتكو فضاحة الكاسب هرشين جدي جيني خان كاس هرشين جدي الواكرين بشتي وان قوتنان
بله او کسین که گهداریا وی کاکیت کن که چوی کاک مالای ببوره که چوی سر منبر آخفتی اف کسین هنه کسین آساینه دی گوی خودنه دی تأثیر بم به کاک مالا یعنی بری تو بچی هراشل سر کچکا با جردو که بکه هر دیف چون سر بی بابتی بکه مادم شراستا تو مالای ناچه بی تو هراشه بکی بی کو بابتی بزانی پرسیاره کاش من هات یکرن من یا برسف ده من نگوت یال کردستان اوه اگر من که ماسی و اویدی کر بال برام بر ظلام تمام حقیقته پاشی از دهم دخوزال بوری نگم بس من اگر چه نگود بیتن من گود بیتن تنه حسایل اوروپا بوچی از دبوتاویجی بجم کابوچی من گوتیا دمه تشتاك بسر آفرتك تهت الأوروبا حكمت هتاد نافدا سر زاروكي تهت حكمت هتاد نافدا سر جانوركي بيتن بنمونا صايكي حكمت هتاد نافدا حكمت معناها هات يا نافوان مسألة دالفيري جيني قوته بونمونا كاك بونمونا نوكا بيجا من الأوروبا كي دزيت الباسبورتك ورقريتن صايك أن ظلامك مروفك صايك دزيتري منو تورقريتن يعني من تنه هندك نمونه تقوتين من شتش دخلت نقوتيا ليه خلكي مع أس نظام سركيش عصري جيتن هر أخفنا كمان دي هزار طاجيتشن بس اگر تو ملابي وخد باخول سرمن بخيني يعني جيني خان يا مهمه چه هرشلت هاتيا كرم بلا بابتي ما حميل السر ملاي ناتشتن جبركو مثلا ما تشتكي دنا نها چه هرشلت بله زاني بوچي که بابت السر ملاي بيتن چون ملاي افتشتي ملاي تشتي خو گوت تجيل السوشيال ميديا خو برسباويات داي بس كاري بيجي چه هرشلت هاتينا كرن هرشن جدي راست راست جفت كشنيت هاتي نكرن هندا كاس رابوينات بيجن ام دي هوكين دم سكالات هتا تومار كرن اسك چكم همي كاس متنياسيد اسك چا في باجريمه و از دل في باجريبم و او حز و نحز اوا نتشتاقب من وگره دايا اسيا في باجريمه اسك چا مالاكي اسك چا عشيرتك ما بيرزيد قال من مالا من عشيرتان بيتا كرن او خطا صوره اوجا هر کسی هرشه بکت گفا بکت اوه چنا چیدن تنه او یاسایل ویره و کودی هر کسی که بمند گلک سپاس جینه اتروشی هنرمند و چالاکوان بوی میوان دم باش